gonna sit. I'm just gonna put the pen up on my feet, pull my pants up, and then you're gonna sit down. No. But that was a kill. Right there. Maybe something else too. Hello. Not meant to sit in that seat. That's for a very special person, that seat. That's for the fella. The fella sits there. You're not the fella, you're very, very young. You're too young to be the fella. No, this lady was only 60. She's only young. Are you okay?
Yeah, I've got two machines going to be coming up. There's just another one there. So the big more sand So how long do you serve that? We'll have the machines ready to go. As long as we've got the process. Yep. But we've got to get this on. So it's just Ya llenando, ya llenando, va llenando.
Lindsay, yeah, just stay there. Open it up. Open it up. It's going to cover the... Yeah, open it up. Yes, open the sides. The sides. Front back. Front back. Right. Opening these up. Okay. Really careful because this is like the edge. Yeah, yep. I'm on the edge, so I'll guide him here. Okay. Where might see that? Where the edge is, the side. Carry across, kick across the arch. That's it. Lower it down. They're gonna jump here. Or not. We just need to prepare the cockpit. You step aside there. Come on, I'm at the other side. Guys will prepare the cockpit. Look how there's a hole. Straps need to be wrapped through there. Otherwise, There's a hole. Look at Oh yeah, you can We can move that when we lift the straps.
Ủa ai cậu khí không? Cậu phải lâu. Come right. Come up with the up. Up here like this. Right? Exactly like that. And you just go straight to the bill. You split the leader. Yeah. Keep it. Do you want people to come in closer? Yeah, come in. Sorry? You want the soil now? Yeah, though, he was just going to get it to move in, so... Yeah, they'll have the service first. Then we'll just one. So when we lower, they'll come over. So what's going to happen though, once we lower, then we're going to have to move this. Then we're going to have to move this to get the soil in, to get the sand in. So, and that's part of the service too. How come yesterday or today there's instead of the Nana's auntie, there's also a different girl. I want to go to the Alright then. Oh. Up and do it that way. Nana, where did you get that flower from? George. Just two on that side, that's it. Just two on that side. Where'd you go? Go back and set it up. Hi, Rachel. Look at this one. It's not a flower, it's a gooey. Do we? You need someone I don't want to. Should you press in it? go back with force. Just get it. What's the sound? He's got to get organised the soil. Someone organise the soil. Here. Could be,
May I hold your flower? And the sun there. No, we need flowers. Wow, I did make it. Yeah, I don't. Yeah, coconut with it. Look, I have another one. I have a bigger one. Wait for this. Oh, you're not. Right? I think it was because of vomit. What? Drop the ball! Pretty, twitty, 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 twitty. Oh no! I dropped my. No, she can't. More te kau ki tatari i time si be be a umai ta wone one ka to kamata e o au fa more. Palo.
through, and just everyone be a bit vigilant of the sheep. Yeah, thank you. All right, bring this in. Himi, katoa ke tongia. Se fai kio. Ese kotou. Tongia o fang fumani mahimi. Aristiane owa lotasi. Ya. Te ho maua he fuma mahini. Ya. Tau hia lotolahi. Tu ho irisia. Ya. Ke sa dai pe sa dai. Te kiri waya. Kau te ulatolahi, kau te fiefia, kei sātai pēa sātai, te kiri waia. Ano pe e mau mau e kau he koe ana mate.
tau whakahino e wholofola. O ku whakafoke he otua e fu ke kere. Io ai tangata ko mea vai. O ku ne pehe mai, hako ata maa e fuki mai. Ko ene wholofola tau e ki whakamo ui. Ko au pe koe toi tūpia moe mo ui. Munu ia ki nau tolu ki nau pekia i he eiki. Ke nau mālo me ngai whakangosia kotoa te. E meni. Tau tuku ato te isa riu punou. Ke tau pupo si hova. Kai he taimini. Ke tau tuku atu ia ki hono nofo anga mau. Kere. Efu ke efu. One ke one. Mari koni, cantar que no sabe.
tari ki sa mo. Ini ke betul dia kebetulan kau anda ini. That's
Yeah. No worries. Tauron. Tua mau papai ate afion. Tataki ko ke fai e uke koe. Ya umai ke mo be ni koe. Pa ngwa vai ka mo ka na nga. Ni o mo fai ngata. Fa fa fitai ho ki takawa fi o ma ri. Fa na na be mo fa longa. Ni o witou. Fa na o fa ka puna. Fa ho mo mo to ka ma fa mi. Be ko ke sa si mo ma to ko to be ma ni. Malo ke tu gatai. Ko to ka ma ri na tua. O mai ho mo ko na ko mo ka hino. Ke ma hino ki ka ke hatai me ya ke ha ko no to. Malo e ma proa. Fa ta ya nga yere ko to te. Ha ba ta ke ma na sia. O hanga to pa ke ke koi. Lang mo ko ri nga ya nga ke ko ka mai a ho. Ke o ke ya. Tawang. Ke ho ba te action.
mo nomo tuta fa. Ke pau ka te mau ke toenga whanonga o mau whai e whanonga ngan. Momoa e tua ka mau mura tō whana. Whai a mau whanu anu pō. Taki mau tau ke taone a tiona. Whai a eo mau whakainu me vai ola. Mau kore kātoa ngai tāpaki. Kreso tau iki ko Jesus Christ. O whatu ka tamai mo whihalau maare maanyoni. No mahu i tau ka mai whanau. Whaka mga puna. Pahu, umo toa mo family. Mau tolong katoa pe. Vai ko tangata pe tangata. E meni. Tapu ke o tua mafi. Ngau niu pe mo whakalewereva i he moui mo mate. Tapu eni ki a pasimata me mo hawei. Tapu atu atamai pe Muhammad Apure. Tapu ke tadai whaifkau. Tapu ke onga se tuata. Moha tau lai. Ki e whakatapu mate e heni ki e whaho. Koe aho koeni. Tapu eni ki e whamiri. Kai ngā ofa. Maheni ko toa pē tau lo nuku. Ki mala e koeni. Awa te whakatapu ke kau maani oni unau toka. Ki mala e koeni. O mua whainga maari e whahu. Ke whakakakato. Ai whatongia koeni. Tangi e kakala e ahoni. E kua mea hau eiki. E kuki apisi atuani. Papofonga atu e whakamalo. Pasmata. Malo o pita o loto maulalo ka ke mea mawhakalangi langi ki mea whakaeiki tuani. Tāne nei ke o wheina ko he kāinga vika tōria. O anga whakatō ki lalo. Tuku o taimi. Ka ke mea mai. O koe he fia lahi. I he whahu. Ia pehe ki he whamiri hono kotoa. Mau lau tāpua ki ai. Lau ai ho tau tonga. O mea mai he aho koeni. O langi lahi. I he whamiri koeni. Tandai whaifkau. Tage harea mo ua. O ke ongo sia. Kalu me aho ne ui ai o tua mafia kau nangan. Kia mo tū mai. Hoko koe whanonga. Ke ui tōu. Whanau pia moe whamiri. Malo e tuku o taimi. Ka ne ongo ko tau whatongia. Ko ui koe kosperi. Ka ko koe koe tāpuaki. Ia loto whare whamiri. O tana iksi e toa tā. Ka pehe ki e siasi ko toa o te isa. Ko whafofonga atu e whamalo la. Malo e tau whatongia poto. Malo e tawi o tua. Malo e tangi ke whiohi. E taimi o kumamahi. Ke holo i e loi mata. Liliu e kona o merie. Malo e lotu lerei. Whatawangi o tua mafi. Tāpu e kina ki mau tolu pa mo e kāinga lotu. Hoko atu. Fua whatongia. E kospeli lelei ai o tua. Famili. Pege maheni ko tāpe. Whamalo atu. Whamalo lahi atu. Ko whonga awha ku mo whakaha. Talu mea hau ulua ki. Wau mai ki a honi. Si monuia ui tau. E katangi me whanau me whakamogo puna. Iai hauma ke nau olunga atua tangi he aho i mamahi. Au ke tū mai ko nau miri. Whamaro lahi atu whamiri pa mo kāinga ofa ko toa pe. Kai ke mawaha rea. Ke whakahonga whakatatau. Ka mo fofonga mari. Ka mo fofonga ofa ku mo wangi. Kehea ke pea vika tōriani ia. Hoka mea whakaeiki. Hoko koe langi la.
O pea honga ia. Wa more more atu. Na kua taha e tō. Wa tawangi ke o tua mafu. E ne tuha atu. Ai honga ia. Ka mo lota ofa ku mo whakahaa mai he taimi o whainga ta ape mo mamahi. Wha more atu whamiri pa mo e kāinga ko toa pē. Ko ia honi. Ko kore atu whaatu i mai se to vai. Ka hiri pēni. Wha more. Tau whai aki ia. Mo mea atu. Ke ngai wheitu ko tā pēna mo lava mai me iai. Kuwange peka te au ke toku whakakato pa mo whanau. Ai whatongia. Ai whakaapa ki e kaunanga koeni. Wha more ka hiri eni. O kua iai ki ni le mila ku teu pehe. E tangi pa mo whanau. I e keiti pe koena na mo lava mai ai. Mo ka ataki fōu atu ai. Tō atu. Lava toa whamama aloha. O kau malangi hea honi, o whakamoni mai. Tarikari a ene pere. Io, e ko lupe ka wala i si upe me loto tatau. O ne ave ai e kupere o whangani ka koe whae fitani. Teisa, ma o whalahi atu ka te koe, furawa. Tari mai ki mautolo e matapa haho. O whalahi atu, rewa rea. Maro au bito.
Yeah, you can't rest until you get almost, yeah. A few more things to get done. And my girls. And really good to
Maria,
Yeah.